milako yo bana Israele bazelaka yango milako yo batata mvwala balobaka yango tika bapona mi basala tika bayenge bene basepela tika bapona mi donc nayebi te Kimbangu so croiser maboko na ndako na yo pona nino tenga na betali bakubo yonga na songisa boyo na monaka boyi oza kimbangiste te mais vrai kimbangiste convaincu aza moto oyo ayebi oyo nyozo sala na église kimbangiste na seconde ayebi tina. You don't need to be angry. God is angry. You don't need to be impatient. God is impatient. God says enough. Suffering enough. You don't need to be militant. You don't need to be angry. Real work. nyonso bakaba baloko na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isala keke nyonso komona yo ekoyema bana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sikawa ntango ekoki amenta lobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokoka 100 ans ekobota makambo ebele.
Ils ont passé une nuit en cours de route. And they slept in the street or on their way there on the road. Arrivé ici, le village qui est à côté là-bas, Ngungu Kimbanda. So when they arrived, they went to the village which is down. Comme il y a eu des élèves de l'école, vous là qui le suivez. So as there was little school children following behind. Papa Simon Kimbangu les a demandé de regagner l'école parce que l'avenir de demain c'est à eux. Papa Simon Kimbangu told them to go back to school because they are tomorrow's future. Et ils ne voulaient pas, on l'a suivi jusqu'à Ngungu Kimbanda. So the children didn't want to, they kept following him all the way here. Et par là, il y a eu apparition des écrits dans le ciel. So when they kept following him, there was some writing that appeared up in the sky. C'était écrit OKV. So the letters that appeared up in the sky was OKV. Cela signifie ce que Dieu a promis, ça va s'accomplir. Which means what God has promised will be accomplished. Et c'est par là les enfants ont regagné l'école. And then after that sign, the children turned around and went back to school. Après, ils ont quitté le village Ngungu Kibanda. Then they left that village, Ngungu Kibanda, where they were. Arrivé ici, and they arrived here where we are. Papa Simon Kimbangu dira à ses apôtres. Then Papa Simon Kimbangu told his disciples que sur cette colline atterriront les avions qui proviendront dans le monde entier. On this hill, we will have airport and then many different aircraft coming from around the world will land here. In 1921, he told them that. Là, nous sommes en 1921. And that was in 1921. En 1989. In 1989. Papa Diangenda, qui est le fils cadet de Tata Simon Kimbangu, Papa Diangenda, who is the youngest son of Papa Simon Kimbangu, lui aussi est venu confirmer cette parole. He also confirmed what his father did, what his father said. Il a dit à ces lieux atterriront les avions qui proviendront dans le monde entier. He also confirmed and reminded people that where we are here, we'll be having many different airplanes that comes from different countries. Et c'est comme cela que Papa Simon Kimbangu Kiangani aujourd'hui so that's why Papa Simon Kimbangu Kiangani today a accompli cette prophétie. Has accomplished that prophecy. C'était au mois plutôt en 2015 That was in 2015 que l'atterrissage du premier petit porteur ici à we received the first aircraft landed here. Cette montagne on l'appelle Nzanzamakaka. So we call this hill Nzanzamakata. Voilà, donc c'est depuis 2015 les petits porteurs atterrissent ici. So 2015 when we see the first aircraft. Donc voilà un peu l'histoire de ces lieux. So that's the history of this. C'est vraiment historique. Lui-même, Papa Simon Kimbangu qui avait prophétisé. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Donc il y aura. Donc dans les projets, c'est vraiment un aéroport international. So we have a project to make an international airport. Mais comme vous êtes là, j'espère que vous allez réaliser cette prophétie maintenant. Hope that you'll be part of making that prophecy come true. Alors, papa, voilà. Pour les dimensions. You have this part also to show my C'est ça. Pour les dimensions, il est bien placé. Il est bien placé pour donner les dimensions, les mesures. Voilà. Papa, l'obana, on a l'ingala, bango balingo. Ok. Bolaya a piste dans 1200 mètres. Mètres ou kilomètres? 1200 mètres. So piste est of the 1200 meters. Oui, mais mobilement, il y a 3 km. So, but the whole of it is 3 kilometers. Mobimba nango za na 3 km. That's the airstrip. Largeur nango za na 1 km. Yes, 1 kilometer is for the road. And 3 kilometers. That is a runway. The runway, yes. Experience movie is against the light. Experience movie is that's against the light. You worked it out, huh? Experience movie is mabele oyo nde ezali na calcul. Donc tant toujours pousse na docteur azo simba bati cimenté. Mais nzamba kela yango boye.
So as you can see, the land here is they've not touched this. This is how the land has always been. So it's never been touched. It's all natural. Donc, ce que tu as bien, tu as une arc-en-ciel, tu as une ligne, tu as un soleil, où est So as you can see, we've got the rainbow, we've got the moon and the sun that have come up at the same time at this moment. C'est significatif. So which is symbolic. Bateau bakoya pour construire na biso ba africain na biso ba bantu o ezali signe ya bondimi pour nature. It was prophesied as well. You will see the signs that you will see when the people of the people who accomplished the prophecy. You see these three signs: the rainbow, the moon, and the sun at the same time. That's the magic. L'arc-en-ciel, la lune et le soleil sans la pluie, parce que l'arc-en-ciel est masumbu les vite. Voilà. Did you see yesterday? I called on the rain. Avec pour moi lobby im tabenga kimbule beta. In the beginning, louder, and then I said smaller. Après moi ballon le bas équité. See, you go back, see the video. Donc for this to come. Donc a day after. La 1900. Après moi, l'arc-en-ciel est venu un jour. Shala you. Papa Simon na 1921 tango atelemi alobi boye amoni ba pepo ya minene ezokita wa bato bazouta bipai na bipai bango ba direction na bango. Papa Simon Kimbangu said that he saw a big aircraft landing here with many people coming out of it. Donc ba petit porteur ekitaka awa kaka ndenge eza boye parce que eza makasi. So little aircraft lands here just the way it is because the floor is hard. So that's why we want to build it really quickly because this is how we'll be able to receive people coming from all over the world. So you can go there and you can touch the ground to see what it feels. To make cement. Yeah. This is a natural cement. Natural cement. Yeah. Most of the land, the agriculture is hot because only one layer of agriculture, the rest is a lot of rocks and mines. Uta 2015 awa na kati ya kolini ya nzanza makaka wapi epai ba pepo ba petit porteur et alaka kokita ndenge ka prophétie ya tata Simon Kimbangu esle koloba ndenge na likolo emonanaka ete OKV oyo nzambe ya lobi kino ekokokisa malelo oyo uta 2015 kina lelo to liko observer ba pepo eliko kita na sol oyo ezali naturel nano kutu etonga miteli loba ya nzambe mpungu tulendo nziampo yave ekoleka kate kino ekoka kosalema biso na bino to moni lolenge kani solo bongo bandeko na biso oyo bauti bepai na bepai ndenge ka prophétie ezali koloba na ndenge pe kaka ye moko nzambe mpungu tulendo busol du monde mfumwa longo mfumwa dibundu mokonzi ya lingomba le paracletos patrouille ya 4e génération nzela muso ezali de soki ya tata Kimbangu te ndena luzitu nyonso totalisi na bayi mokili lolenge kani yango eyali kolekela donc pona ba précision ya mingi boye baite tozali na kati ya aéroport oyo na mikolo ezali koya na bokokisi ya bilaka tata Simon Kimbangu kiangani ekwala solo bongo ekokoma international oyo mabota na mabota bakobanda koya kobutana kati ya oyo esika ndenge kaka elabilaka eyali koloba yango bilaka ekoleka te kino esalema nini tokoloba nini tokosenga mama protocole yo ndoza na répertoire ya banzembo soko kosunga biso na nzembo moko ya bilaka oyo tokoyembaka pamba te biso na bino na kati ya lingomba to moyimbo soto na ba cantique inspiré te
nzembo ya bilaka nini lukaka na ntango yozali ko lukana nzembo moko ya bilaka to lakisa na bayi internet bayi mokili mobimba ete tozali na nzambe ke toli kote ya bango basosola likambo oyo ete tasi moki manki yanga nyali nzambe ye wana kako tobelaki na 21 ezali na liputa oyo papa alobaki yango na temple liputa wana alaki kolata bubu wana ntango nyonso c'est-à-dire mokili mobimba alaki komema ngo na katikati na ye mama nkunga wizidi twende ko elako oyo bana Israele bazelaka yango elako oyo batata mvwala balobaka yango tika bapona mi basala tika bayenge bene basepela tika bapona mi basala tika bayenge bene basepela tika bapona mi basala tika bayenge bene basepela. Monami o akosala o azali kotambola selon bolingo mibeko pe misala ali kotambola selon vision de mokonzi obule o azali kopesa biso butu moyi na kolesa nkamba na kotonga nkamba na kotosa mibeko na kotambola lolenge lingomba elingi na kosala angele na mibeko ya lingomba na kosalir ba personnalité ya lingomba te na kobatela biso pa matete ntango bapaya bali koya bakuti biso na uniformité bapaya ntango bali koya bakuti biso na kati ya kotambola kobanga nzambe bakotambola selon matambe na biso kasi kukuta biso na kati na désordre na kati na koyinana sani na yo zali salite ndenge docteur longa kolobaka yango lolenge nini yo kolia nzungu ya madesu to pe nzungu ya pondu oyo tata kokilela biso kolia yango ndenge nini soki sani na yo zali salite ngai na yo tozwalite ya oyo ngai na yo toyeba nani tolandeli pe nini asengi tozali kokoba elongo aéroport esengo ya mingi bilaka nazali sur place nazali kopalpe bilaka ya tata Simon Kimbangu depuis 21 likolo efungwami tomoni basigne ndenge lakisi tokomi sanza arc-en-ciel na moyi wana kuna edimi au même moment likolo esepeli nini tokoloba lisusu nini tokoloba lisusu miso pe matoyi na biso nkamba elobi nini nkamba esengi nini nkamba elingi solo bongo nini tozali kokoba matondo mingi ya solo soki boali komona nkango ya tata molimo centre eyali kotambola na kimia nyonso to bazali kimia malgré bazamba to kokota boko oyebaka ke basécurité ya lingomba bazali wana toujours na pointe équipe mobimba o boali komona wana noir sécurité ya tata mokonzi ya bule elongo na mamo protocole monsenga oyo wuta na Kinshasa alaki wana mpona koassure ebongo na prise de vue ye moko mon directeur technique et papa Enoch Makete qui assure toujours au Montréal mes respects papa Audrey Kieto toujours on a pointe avec la grande équipe oh tozali ko assurer bongo balobi mosala ya tata bayokelaka yango nzambe bakoletaka ye donc ozotala bandeko nyonso basili kozala motivé donc bazali koleta nzambe balobi totiki nyonso début bandeko balalaka te papa non mona bakana balalaka te bazana ka butu batla bapayanga na tata molimo centre donc ndenge tokolobaga ba fleur ebele pamba te musala misala eleka maloba na ebele bango wana bazali komona na tozali kokoba tozali kokende balobi elanga nyonso ekotambulisa makana bakonzi na yango po ordre ezala totambola biso totambolaka toujours na limemia mokonzi soki tokoki kobaluka nayebi te bino bokokimaka biso kasi boza na choix te pamba te mokili momi bazali kolanda biso faudrait ke koa koyeba mokonzi uta Kinshasa uta bandeko balaki bali kolala te toujours wana kopesa maboko sekango ezali toyeba pe po bakolobaka tana espèce mais lelo pena tomoni eza matata papa mama lingomba oyo etabwisaka na nzambe ye moko nzambe alobi naza na service personnel donc yoka service spécialisé ya ye donc eza service personnel ya mokonzi ya lingomba du etambwisamaka na oyo atindaka yango omoni banoir ozomona eza sécurité particulier na ye service particulier na ye oyo ezotambwisaka na mokonzi Chico DG Chico Luciama voilà papa ngai nazali opérateur général premier adjoint maître Pakasa voilà yango tozomona na kango totambola nango na mitindo oyo nzambe na biso pesa
soki bino bozongi na kimia c'est-à-dire que nzambe apesaki nzela ke botambola na bango ti mokolo bakozonga kimia ezala yango tozala bino esika moko eyokani oyo lingomba te oyo ezali lola nil par ailleurs namona te matondo mbuta mpakasa tozali kokoba ye wana kuna toye na ngambu ya abwa papa begoda uta Kinshasa mbanza Kinshasa ali kolala te bolanda mas oyo te akimaka mbangu lokola liseki te na ba image j'espère que bosile komona yango soki kaka mbuteyage akiti mbuta mwa liloba mutune ute pa na yo na mwa liloba kasi tozomi na aéroport mosala oyo ya pasi oyo babi mosala ya pasi babisi yango bana na bato bamonela yango pasi mbuta kosalisa boni na likambo yango. Merci. Misala ya lingomba na biso na kanisi kimbangisa za kompaya te mopaya nde mutu ayo kosutuka mopaya nde mutu ayo kokamwa ke ndenge ni bakimbangisi bakotongaka mais biso depuis 1921 oyo papa Simon Kimbangu oyo ayaki na idéologie oyo ayaki kokotisa mopepe ya sika oyo po bato bayindo balamuka na pongi ntango ye atiki aye na nzota papa Dangenda kuntima papa Dangenda kuntima aye susu kobakisa susu sika tata na ye alobelaki mpona kobongisa misala kokotisa lingomba partout na monde entier akotisi lingomba na monde entier etamboli partout alors partout l'église kimbangise ezali kotongama muke muke lelo papa Simon Kimbangu aye na ba réalisation de susu ya kosakaka la même idéologie ya papa Simon en 1921 ya papa Simon Kimbangu Diangenda Kuntima Joseph pe na papa Simon Kimbangu Kianga nde bangwa nde basala continuité ya misala oyo ba papa balakaki alors biso kimbangiste tolaka susu na kokamwa te nyonso mama oyo tozali kosala ezaka nde ba réalisation ya bilaka donc nayebi te ekimbangiso croiser maboko na ndako na yo mpona nini otenga na betali bakubo yonga na songisa boyo na monaka boyi oza kimbangiste te mais vrai kimbangiste convaincu aza moto oyo ayebi oyo nyonso osalama na église kimbangiste na seconde ayebi tina na yango donc soki omoni kimbangiste azongi nsima mpona koloba soki likambo nini songo ndo mpakala oyo eza kobeteli baku atuka aza kimbangisi te mpona ngai mama aza kimbangisi te vrai kimbangisi aza na histoire aza na ligne de conduite oyo batata batrasaki yango tozali kolanda matondo papa begoda tozali kosignale te mabele toyi konyata etongami te ezali mabele c'est de l'argile c'est du calcaire ezali makasi emi baavion bapetit porter ekokita kaka beboye nano kutu etongami te kasi ekokita kaka beboye batata na bamama oyo likambo te batata na bamama biso na bino tozali kokoba balobi qui vivra verra tata les paroles de son éminence Diangenda Kuntima Joseph.
ça, ce qui est le chrétien hermétique, hiéroglyphe coptique, des chrétiens Congo. Ça montre la force de la naissance. Vous avez à renouveler les sciences de l'édition. Bien enchaîné. They chained him up. Et il y avait un soldat qui sortait sa baïonnette pour égorger tout ce mouvement. And there was a soldier that took out his stick to try and strangle him. Et par là, à l'époque, il y avait pas de temple. And at the time, there was no temple. Il y avait un safoutier. But there was a tree. D'où était sorti un ange. And from that tree came out an angel. Est venu sauver le That came to save an angel, an actual angel that came to save Papa. Et après, comme on a dit, il a pris sa famille pour déposer à Cali. Then he went to take his family to go and hide them away. Et il est revenu là où And then he came back on the hill where we went and after he told you. Donc là, c'est la place du 6 juin. So this is the site of the 6th of June. The invasion of Likambo. Non, il n'était pas attaché sur l'arbre, il était immobilisé, bien enchaîné, mais l'ange est sorti de sa côté qui était de ses côtés. Donc, peut-être simplement on n'était pas attaché sur l'arbre. Oui. Oui, c'est là qu'il est allé sur le trône. Donc, en 1921, il y avait aussi un citronnier. In 1921, there was also a lemon tree. C'est comme ça qu'on a encore planté ce citronnier. That's why we planted enough lemon trees. Tandis que les safoutiers qui étaient là, comme à la construction du temple, on a coupé l'arbre. The tree that came out, On a gardé les troncs jusqu'au when we were building the temple, they had to cut it, but they kept pieces of that tree. Jusqu'aujourd'hui, les troncs existent, il est So gardé. until today, we still have that piece of wood. Mais, Piece of tree. est-il que Dieu a fait sa façon? Il y a un safoutier qui est allé sortir de l'autre côté là, So, aux escaliers. in mysterious way, that same type of tree Donc c'est le même arbre qui était là. Donc là aux escaliers, il y a un safoutier qui est là. C'est la même qualité des safoutiers qui était de l'autre côté. Alors, c'est ici où sera érigé le mémorial en l'honneur des 37 000 familles. So they've put the first stone here, and this is where the memorial for the 37,000 families who were deported because KIMBANGU will be. La pierre a été posée le 12 septembre. This year. Yes. Donc vous voyez donc 12 of September. Yes. This is. il y a pendant la période de dessèchement, il y avait plein d'arbres ici. So there was loads of trees, as you can see by the couple. This is why we are waiting for anybody who has the capacity to help us financially so that we can reach to this building this memorial will be like Bapesi got a symbol of him putting together all the people that have died for his cause into one place near him. So they took 37,000 families, in total 150,000 people.
Only because they wanted peace and development. They didn't fight with weapons. The only thing they did was singing, chanting. They want the truth. They didn't want occupations anymore. They didn't want slavery anymore. So this is the only reason why they arrested them and killed many of them. So this space is to build in their memory. This is also the same way that God has created you in the But capture them some of them. No. But quand KIMBANGU vient oui, ils étaient arrêtés et ils ont été exécutés. So if they were arrested and killed off. Sont morts par relégation. So and others died while when they were deported. Après la torture, After tortures, many tortures they died. But the total of the martyrs. 150,000. Oui, avec tous les trois pays, donc en Angola, au Congo, And these were people from Angola, Brazzaville, and DRC. The dignity that you have does not equal even today, the whole world has prejudice. It doesn't matter if prejudice is very harsh and killing. Maybe there's not any killing, but still there is prejudice. You're so ignorant to feel superior. That's why I bow down. No one is superior in front of me. These theories, these policies, these thinkings, so unsound, so unreasonable, so dangerous, pernicious. They keep the authority of one race upon all other races. Even they deify the state. State is God. That's why I know that the black race will rise. They will be wealthy. But they will not oppress the others. All you don't need to forget. One shouldn't forget the suffering. You can don't forget, but also do forgive. So that you're different. So you are noble. They misunderstood. You are inferior race. You are superior race. Because you're humble, you believe in God. You know the spiritual world. The wealth will come here. The wealth is already here.
You've always had it. Both the spiritual wealth and material wealth. But now it will manifest. You have the fight for 400 years, 500 years, Papa Simon for over 100 years. That's why Papa Simon is wise. No more waiting. No more waiting for next generation. Only this generation. We all make sure that the Kamba and Congo, the circle, all will rise. These places will be most modern. Noble doesn't mean nobility. British, they think nobility is aristocrat. No. Nobility is by aristocrat. By the people. I see nobility. I see leadership. We were born that way. Look at my eye. The power is in the black of my eye. Not in the white of my eye. The light goes through the black of my eye. For the human race, the kindness, the goodness, the spirituality is in you. Maybe there is diamond there. Maybe there is gold there. Doesn't matter. You matter. This is the diamond and the gold of the heart. This kind of artist in the world, very few. Even what you created, the 2 dimensions. Even very unique. Everything in your museum is very unique. Anything in his memory is very unique. Transfer the magic. The story of miracle. Of God. Of Jesus. Even he's tired. Jesus is tired by his people. They say they are Christians, but they treat one race lower than another. You don't need to be angry. God is angry. You don't need to be impatient. God is impatient. God says enough. Suffering enough. You don't need to be militant. You don't need to be angry. The real work. You already create community. Everybody is giving. Everybody is kind to each other. The world needs to learn from you. You are the teachers of the world. We will make sure this story will be known everywhere. Known in Hollywood, but also in ordinary homes, even in the villages of South America, even the villages in India. They need to know about it. So we will go out and in, like breathing. So I believe. I believe in you. I believe in this area. The aura, sacred.
this side was the Somo site. En 1921, au mois de mars. In 1921, month of March. Le 17 mars 1921. On the 17th of March 1921. Jesus Christ said to Bapesi. Demain, on va se revoir à midi. I will meet you tomorrow at midday, but I need you to come with the witness. C'est comme ça que le 18 mars. So that's how on the 18th of March 1921, at midday, Jésus-Christ descendu. Donc le ciel était ouvert. the sky opened and Jesus Christ came down from the sky. So that he could spiritually bless him. So that he can start to that was there is Pona. So he was the witness. So he was the witness of that event. 18th of March 1921. Donc c'est comme ça que vous voyez on a mis une croix là. So Là c'est l'entrée there's a cross. principale. So this is the entrance of the mausoleum. C'est Kimbangu est basé. There, when Christ comes down from heaven, and that's what the Kimbangu is a symbol. On va voir ça de très protocole. Regarde une histoire. All have a history. La Mercedes que vous voyez là, This Mercedes that you see, the black Mercedes, appartenait à Papa Dialouna dans quelle année? this was the car of Papa Dialungana, Papa Simon Kimon's second son. Le secret pour tous ici. So this is what he uses in turning points to move around here. Et la camionnette là, So that truck you see over there, c'est la camionnette qui avait transporté les corps de nos trois so papas. this is the truck that transported the body of Papa Simon Kimon's three sons. Donc de Kinshasa, From Kinshasa to Likambo. la voiture ici, The white car we see, c'est la dernière voiture qu'a utilisé Papa Dialouna. that's the last car that Papa Dianginda, Papa Simon Kimon's third son, used. La Jeep ici est la dernière Jeep que Papa Charles sur le vélo. This car, white and red, was the last car that Papa Simon Kimon's first son used. Et la Mitsubishi, on l'a pas dit là. The Juma over there, C'est dans cette Jeep so it's in that Jeep que Papa Dialouna était dans le salon. that Papa Dianginda À Kiemba. Papa Simon Kimon's he died in that Jeep on his way. Parce que lui il disait, je ne mourrai ni à la maison ni à l'hôpital. Because he was always saying, Ni à la maison ni à l'hôpital. people were asking, so how did someone die not in his house? Comme lui c'est l'incarnation de Jésus-Christ, As he is the incarnation of Jesus Christ, il voulait accomplir he wanted to accomplish sa parole. his words. Ici, il était très malade, Here it was very sick, mais il ne voulait pas aller à l'hôpital. but he never wanted to go to the hospital. Lui-même a demandé à son médecin So traitant he asked his personal doctor de prélever sa tension. to take his blood pressure. La tension était 0,0. So the blood pressure was at 0, Mais il est parti. but he was kept talking. Et la nuit du 15 au 16 août So in the 2001, night of between the 15th to the 16th of August, par là maintenant, il va demander à ses fils he asked all his sons et il doit se rendre à Kinshasa that pour he voir needs ce to qu'il go est. to Kinshasa to see his followers. Et c'est comme ça que le 7 août matin à 6h, il est
Kamba. Just when the 16th of August at 6 in the morning, they left Kamba to the station. Et arrivé à Kimba, And when they arrived in Kimba, that's site, il a demandé à boire, l'eau à he boire. asked for water to drink. Et Papa Mbé, And il est Papa passé Mbé, très richesse du vin. the men that used to decide today, Il a demandé s'il donne de l'eau potable ou l'eau de Kamba. so he asked me, do you want me to give you water or something you the holy water from Kamba? Il lui a répondu l'eau de Kamba. He asked me to provide holy water from Kamba. Et Papa Mbé nous a donné. And then Papa Mbé gave it to him. Après avoir bu de l'eau, And then after drinking the holy water, he died. là, à Kimba, So Kimba, where he stopped, with respect, that's where he died. This green car c'était un nom du gouvernement à l'époque. was a gift from the government at the time. En 1976, le gouvernement de l'époque avait remis ces climatiques à Pona. The government gave this car to Papa Demila. Papa Demila had his first son. Et celui qui est venu avec la voiture pour la remettre, c'est le père à l'actuel chef, à l'actuel président de la République. Son père, c'est lui qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur. So the person who came to give him the car was the father of our president, Félix Tshisekedi. He's the one who came to give him the car. Alors, le groupe de ville, Et la dame, on va aller à le groupe de ville, et ça roule chaque every year, the second of donc nous l'appelons à notre langue. Pour terminer cette livre, So it's in this trip that Papa Diakulana, the second son, had a very bad accident. It was 1985 in Manila, 28th of September. So it's still in the same shape as when he did the On l'appelle la carte d'Afrique. We call it the map of Africa. La carte d'Afrique a apparu d'elle-même. So that this map appeared by itself. C'était le 3 février On the 3rd of February 1989. 1989.
Alors, en 1989, c'était la période que nous appelons la période des 5 mois. So in 1989, it was the time what we call the 5 months. Depuis l'arrestation de Tata Simon Kimbangu, Since the arrest of Papa Simon Kimbangu, c'était pour la première fois que for the first time, les 3 enfants de Tata Simon Kimbangu se retrouvent pendant 5 mois ici à Kamba. it was the first time that all 3 of the children of Papa Simon Kimbangu were all together in the same place since a long time. C'était la période où on a lancé la soirée spirituelle. So that was the time where they began spiritual evenings. C'était une façon de préparer les fidèles spirituels. So it was a way to prepare followers in a spiritual way. Et c'est la même occasion, c'est dans cette période que Papa Dangenda construisait l'hélicoptère. So it was also at the same time, the time when Papa Degena was building the helipad. Alors le matin du 3 février, So the morning of the 1st of February 1989, après le petit déjeuner, after breakfast, et il a demandé à ses collaborateurs qu'est-ce que vous voyez au sol. and he asked his assistant, what do you see on the ground? Et personne ne pouvait déchiffrer ce qui se trouvait ici. And nobody noticed or even figured what was happening there. Mais parmi les collaborateurs, les journalistes à l'époque, un était resté de l'autre côté. So with all the assistants over there was one journalist that stayed on the other side. Il a demandé s'il était où. And he asked where he was. C'était le révérend Kalonzo. His name was Reverend Kalonzo. Et on l'a fait venir, il est venu. So they called him and told him to come here. Et par là, Papa Dangenda lui demanda qu'est-ce que tu vois sur le sol. And Papa Degena asked him, what do you see on the ground? Alors, comme Papa Dangenda était au milieu, And as Papa Degena was in the middle, il a demandé à Papa de se retirer parce qu'il voyait quelque chose. the journalist asked Papa to move aside because he could see something. Et par là, lui-même demande, là où moi je suis, que je me déplace? Oui, And Papa. Papa Degena asked him, you want me to move from where I am? And he said yes. Et Papa s'est déplacé. Then Papa Degena moved away. Et par là, il a dit, je vois la forme de la carte d'Afrique. He then said to him, I see the map of Africa. Et Papa demande, c'est que tu dis est vrai? And Papa Degena asked him, are you sure of what you're saying? Oui, Papa, moi je vois la carte d'Afrique, mais comme il était de ce côté, il a dit, donc la carte d'Afrique renversée. And he said, yes, I can see the map of Africa. And as he was standing there, he said, but it's reversed. Et Papa Dangenda dira, And then Papa Degena said to him, il faut bien protéger ces lieux, you need to protect this site. car l'Afrique aujourd'hui est dans sa parcelle. Because today Africa is in this compound. Et plus tard, vous saurez les mystères cachés à ces lieux. And in the days to come, you will find out the mysteries hidden inside. Alors, après leur séjour ici sur Terre, After the days on earth, bon, excusez-moi, parce que après l'apparition de cette carte, after the appearance of the map, quelques jours après, some days after, à côté ici, il y a les as you escaliers can là-bas, see, there's some space behind. il y avait un combat de fourmis rouges et fourmis There noires. was a fight, Presque tous les fourmis rouges. and the black ants beat all the red ants. Et ils apportèrent tous les corps des fourmis rouges chez eux. And they took all the bodies of the red ants back to their house. Alors, c'est comme ça que après cet événement, So after that event, on avait mis un petit hangar ici. they built a shelf in. Mais à l'époque, At the time, il y avait des brebis en migration ici. but at the time there was debris all over the place. Alors, à chaque fois qu'il faisait très chaud, ils venaient se réfugier ici. Soit sous pendant la pluie, se réfugier. C'est pour ça que vous voyez, là, tout est dégradé. So as at the time this place was protected properly, it started degrading itself. Et à l'avènement
il a demandé à une paroisse de Baké Samakati, qui est la commune de Nzanza, pour réaliser ces lieux. Donc, pour construire. One parish in Mindele to build something to protect the site. Et c'est comme ça qu'ils ont construit. So this is how they built this site. They built something to protect le jour de l'inauguration, so the day of the inauguration, c'est par là, Papa Simon Kimbangu va nous dévoiler les secrets de ce lieu. Then told us the secret of this site. Il nous dira He told us qu'à ce lieu, l'homme a été créé. this is where the first man was created. Je sais que hier soir, vous avez vu la photo. And remember yesterday you saw the photo where the man was created, the picture. L'homme a été créé. So the first man was created on this site precisely. Ici qu'ils étaient créés à Ici there was the ground, there was culture in the ground, which brought all the wealth of the world. So this is where the first man was L'homme created. nous a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. So one man told us that Africa is the Mais cradle of the il n'avait humanity. même pas situé précisément où. But he never exactly said where the man was created. Mais la bonté de Tata Simon Kimbangu But the love of Papa Simon Kimbangu, il nous a démontré he showed us that it was here that the first man was created. Dimansi. D'ailleurs, Nkamba est dans le mouvement de Dimansi. So Kamba is the equivalent of Dimansi, which is the heart of the world, Centre du monde. the center of the world. Alors, après cela, After that, quand nous avons fêté les 100 ans de naissance de Papa Joseph Ndengena Mutima, when we celebrated the centenary of the birth of Papa Ndengena, on nous a révélé encore que c'est ici que Papa Ndengena était né. they then revealed to us again that this site is where Papa Ndengena was born. Parce que de son vivant, Because when he was alive, Papa Ndengena, quand il prenait parole le jour de sa naissance, when he used to take his speech on his birthdays, il disait toujours que là où moi je suis né, il n'y a pas pousse d'herbe. he was always saying that the place where I'm born, grass does not come out. Et on ne comprenait pas, c'était People never understood where. mais en 2018, But in 2018, le 22 mars, c'est par là que nous avons connu que on the c'est ici. centenary, they found out that it was here that he was born. Oh, partout où nous voyons les termitières, Everywhere where they see this kind of ground, il n'y a pas pousse d'herbe. the grass never comes Parce out. que les termites ravagent toutes les racines dans le sous-sol. Below it, all the roots are eaten up. Donc, alors, une des réflexions qu'on a poussées, parce que l'ancienne Jérusalem, So one of the reflections we have is the old Jerusalem. il y a un lieu qu'on appelle Capernaum. There's a site where what they called Capernaum. Il y avait l'apparition de la carte de la RDC. There was the apparition, the map of DRC appeared in the old Jerusalem. Bon, les gens ont vu l'apparition de la carte de la RDC, mais ils ne comprenaient pas ce que ça signifiait. People saw the map of DRC, but they didn't know what it meant. Mais comme Jésus à ce lieu avait dit à Pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église. At the time of Jesus, he told Peter that in this place I will build my church. Alors que cette église dont Jésus parlait, So the church that Jesus was talking about
est bâti ici en Kamba, donc en RDC précisément en Kamba. It's built here in DRC, specifically in Kamba. Donc c'est un message So that's the message. pour dire que c'est la RDC où se trouve mon église. It's a message to show that his church is in DRC. Parce que la promesse de Jésus-Christ, il dira que j'enlèverai tout qui est ici pour So Jesus la Christ donner à une said that I will remove everything that is here and give it to a nation. Donc c'est comme ça que tout est venu ici, raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à Bapesi que Kamba ne sera plus appelé Kamba, mais il devient la nouvelle Jérusalem. Everything was transferred here. That's why Jesus Christ said to Bapesi that Kamba will not be known as Kamba anymore, it will be known as New Jerusalem. Donc voilà en fait la réalité pour l'électricité, naissance et So this is the reality to show that the birth of spirituality before and after is here. That's why I say that the whole world will cover up and will be coming here to see where God is. Nothing that's fabricated or fabricated by people, but the originality is here. Voilà, Blanzamenga kama Kimbangu télévision, wana toti kotal sanabino lolenge kani visite ya ba différents sites historiques ya Nkamba Nouvelle Jérusalem et c'est là qui boko koleka elongo na ba paya tata moli monsonto lolenge kani délégation ba tamboli lolenge kani sensibilisation ezala ki tant na côté sécurité, tant na côté service protocolaire, tant na côté service ya presse donc nyon sur les canaux qui malamu moi celui comme on a juste solo respectueux ya docteur Farzam na lolenge azali ko baboyi ko pesa kinlongo esike fadi banzoto ya banzambe mo Congo apesi mo Congo na résidence peta kwa kokota ngai na yo kibongisa to sola Likambo oyo na geste solo de puissance esili koleka ezala ki esengo mingi ya kotalisa na bino na mokolo molonenge visite esila ki kosalema to pesi bino matondo mingi bino babomisana kolanda biso tango nyonso pe na mokili mo bimba totikala branché na itali koloba branché pona mingi maye ya mingi boyebi ya mingi na kati ya Likambo ta moli mosanto pe maye mazali koleka butu na moyi matondo mingi.